Tulija kuigombolola. Tulikuja mu meeting kuigombolola. Aye chairman aliyo? Aliyo. Oli kuntwalako? Ndikutwalako. Bana imwe abaana mwigale baba. Soko ide. Ndozo ojja twaganayo kuigombolola. Muje. Kale. Ifeka tuje mpola. Nange kanje mpola. Baba tikoboye omwana akutwaleku. Baba mugoya. Baba mugoya ida. Tugenda kufa. Aye mira kubulezi. Obulezi? Ndakumira. Mira kubulezi kuba. Amandi kabaire weekend obaire okola bulungi. Aye weekend tobona ike bulungi. Ndakumira obulezi. Ndakumira. Buti osenyenye ku maani. Muna tuje. Aye bana. Onna. Aye mwambisa akechuma. Omusana ogubona. Omusana mungi mama Nakitende. Banange. Muna. Omusada wo kiki? Mama Nakitende nkukobere. Omusada ndija mwesoniwa. Ofuna omwindi. Ndija afuna omusada owundi kubanga obona omusada nibo omukoba. Otimunamira ku bulezi. Atwala kalala. Akaza ku kamyo ngabwe wankowa. Aye ya musata. Aye buti kamiwa aba yadema. Bulwaire bwene. Buti bwene. Aye najja kwawe wa kimali awo. Bampa ku bulezi. Buti bukola. Obulezi bukola? Obulezi bwona. Bwe bampa mkyala kimali bwe yampa. Munayo wange maku. Tienda alekule. Buti bwene. Musada ayidi. Ayidi echuma. Ayidi omuzano. Mama. Buti tienda kubona ewo musada wange. Tienda nkwaga. Mwachi mukole ebintu namwe. Moruka didi no donadona dipakeze kuigombolola. Eno. Neyole mutabani wa Dulukasi. Onali mu America. Olishtegera. Era no eyenumba. Nere bazimba. Era wano meeting ni wediba. Era nago na magombe. Tunabena. Impera no bafu kuja meeting. Tuingira walere. Baliemu. Tujao. Meeting ndi yao. Bana, mina buchibuno. Oba bunana. Mbunana. Obuulire. Bulungi. Bulakalamu. Tuje tulireti. Peto fayo. Meeting bana yatandise ida. Muna meeting bila damu nsiko. Be ere na wale gombolo no batayo mwani. Muna ninga ukina. Omusana gogo mama Nakitende.